Ti Masakbayan. Wala man ni Sir Lister ije kwarto na, madam. Ha? Oh, makapasurun mo't day tao. Adala nga rod sakit nan, kasta pa'y ti ugali na. Kabutang ko nga sitgan ang mga nobarsakan nak itibasaw. Uno plato, madam. No agwala di ta kwarto na, bayan nyo laeng. Uray siyak kat awan pa'y respeto nan. Pagsasawan nakit din. Ay, kabutbutang, madam. No asitgan, agungat ladagos. Awan ti makaanos a nurse kan kuana. Tapapanawon na amin at ang danak ang mga sikaso kan kuana. Masurunak. May mayat sa no caregiver ti alaan nyo, madam. Barang iso ti makaanos. Kumusta ni Lester? Mangmangan ka di matlaay? Kanayon nga agwala. Awan makaanos a nurse kan kuana. Ay aywan nyo kumaa. Kasta lang ti reaksyon na tama din siguro ti marikrik na. Rumbeng ka di pa'y nga agwala. Uray sana na tayo ti adda sakit na. Tagsak-sakripisyo tayo mat para kan kuana. Kimaro ti kinasuplado na. Pasensyaan tayo no kimaro ti kinasuplado na. Manipo di ginamuan na nga da leukemia na desperadon. Apay kumaada tayo ti pangipapasan na iti marikrik nana. Basol tayo ka di. Maawatam kumamet ti kasasaan ti masakit. Di ka ba't lang makasara kan iti trabaho, anak ko. Dalpas bunti caregiving iti testa. Ngam narigat sa mo ti makasarak iti trabaho. Ada imbaga ti gayam ko nang. Jay kaaruba ti bus na. Agkasapulan da kano iti mga iwan iti apo ti may sa abak nang. Adayo ka di day tabalay, anak. Iti may sa subdivision na nang. Jay akin kuka kano ti subdivision ti agkasapulan. Baknang dangarod ano kasta. Ako kwada ti subdivision ako nam. Nay, apay nga da kahit sinag ti swimming pool insan. Amang ano maulaw ka kat may rarab ka rita. Amok kayat mo mat. Kayat mo ngamin na mabukudan dagiti sa nikwa da lolo kan lola. Uy, nalaing kalat tamot taam mo minsan. Sayang mat, kinalaing kan kinatar mo. Tadamat sakit mo leukemia. Agyaman ka kit di Tasaan asikatin addaan iti sakit. Imbaglakit din, tasaan na makaakar ti sakit mo. Ipanda ka kuman iti isolation room. Wano makwarantin ka kuma. Saan na makaakar ti sakit ko, loko? Apay, TB wano AIDS? Imbag pa'y ka dagi sakit Tamabayag ti taning ti biyag. Anya, Di ta ka malangan. timanawan ti awanan ba nga agom. Ngam, apay ngamin anadaanak iti kastoy sakit. Manong atapay abulan ti panagbiag ko. Anya ka diti masapol mo? Imbaga ngamin ti gayam ko nga agkasapulan kayo kano dito iti caregiver, manang. Ay, da madam, ti makasapol iti caregiver. Sana siya. May sakmat akatulong dito eh. Kasta ka di, manang. Mabalin ka dito umay agapla iti bosyo. Ay, aguray talo kataktigay. Tasan pa'y arimwar ni madam. Umunag kanta kadwaan ka ijayan ni madam. Agyamanak, manang. Imbag maanusam ti agaywan iti masakit. Nakapsot. Ngam adaw ti saan makaanos kan kuana. Ano sakta ka sa pulak ti trabaho, manang. Ada kadwak, madam. Agaplay ka na wakas caregiver. Ubing ka ba'y? Manusam nga ta ti trabaho nga aplayam. Mga no sumagmamanula nga aldaw mo kat agpakadakan. Maano sakti trabaho, madam? Malaksid laang mo, agdangran ti aywana. Nula kat makaanos ka. Dakkel ti itod ko kan ka akasweldom. No, makaanos ka. Ado ngamin ti saan anakaanos kan ko ana. Ikagumaak, madam. Naruamak iti rigat. Tamarigrigat kami. Masakit ngamin ti inak. Katsyak ti pangnamnamaan na. Anya ti trabaho ti amam. Ulila akon iti ama, madam.
Siya ti breadwinner ako nada. Amom siguro met abasaan ti oras apa nagtumar ti awir mo. Iso nga alaan kan. Itulod na ka ni Aiza iti kwarto ti aywanam. Agyamanak, madam. Intan iti kwarto ti aywanam. Sapay ko mata maanusam. Ikagumaak manang. Kasapulan ti panakibagay. Tapno agbayag iti trabaho. Sapay ko maading kaw. Kanday ta ti ruwangan ti kwarto na. Anduray ka, talo katak. Asino tinangisagana iti sandwich ko? Saan anaimas? Leche. Pati gatas, nasamit. Eh, nasamit ka day, sir? Ay, sorry. Saan ko gaya marinamanan? Danga. Inumam! Kunak no baby ti aywanak. Damulag mat gayam adi na amot yar aramiden na. Hoy, babae. Apay asaan kung amot er aramida ka kunam, ha? Apay, asino ka? Trixie tinagan ko, sir. Siyak ti mangaywan kan ka. Kunak no baby itayan. Saan mat gayam? Anya? Apay nga rod nga umisam ka kasta. Mangin insulto ka kadi, ha? Just kaya ka kadi. Ayan ti kabarbaro a caregiver. Maanusan na nga ta ni Lester? Bugbog kawan itay ni Sir Lester, sir. Ang mga agawid manen na di na oras ti kabarbaro ang mga aywan kan kuwana. Nalabit akasta, sir. Imbarsak naman ang titinimplak agatas. Manipo di dinaamuan na nga da sakit na. Nagbalin mo't na nakasjay. Di na siguro maawat ti kasasaad na, sir. Di na pa yan kaya't ti pa-confine iti ospital. Naita ti bidot na. Tiyan mo na ket sayang laeng ti pan naka-ospital na. Tamatay tumit laeng. Mabitlaan, tapidutag tinabuong abaso, sir. Kan punasak tinawaris agatas. Imbaglakit din tagatas. Saan nga isbo, sir? Isbo ka na. Apay, ubing ama kisbo. Anyat ko nayo, sir? Saan ko anangag? Kukam tinangag mo. Makangag mat gayam titulang. Makasaumot gayam ti umal. Anya ti kunam? Umalak? Sinong batak laang mati ko nayo ang makangag ti tulang, sir? Kunak mat, makasaugayam ti umal. Apay, imbagak ka di ada kayo, sir? Rumwar ka man dito'y kwartok? Rumwarak at talaga, sir. Taibulang ko tinabuong abaso. Ngam agsubli ak tumatlaan. Agawid kan. Diyak kaya tikas kan ka. Kasapulak ti sweldo, sir. Iso nga anusan ka. Apay dayta. Anya dayta na buong. Baso, sir. Imbarsak ngamin ti apu ko yo ti gatas. Ta nasamit ka noonay. Pangaasim ata anusam ti apokok. Desperado ngamin. Ta di na payan kayat tiyag pa ospital. Nayunak ti sweldo miha. Uwan, sir. Kasapulak ngamin unay ti trabaho. Tamasakit mat ni nanang ko. Kayat mo asawan. Agasikaso kay ti masakit dito'y kat agsakit ti inam. Sino nga ti mga sikaso ken ko na? Ada kapsat ko, sir. Ngam ada baby na. Kan ada bukod da abalay. Ngam agkaaruba kami laang. Isupay tinangitalkak iti inak, sir. Nabayag ka din akatulong dito, manang? Nabayagan na. Manon natawan ko dito, eh. Sigod ka din akas diti ugali ni Sir Lester, manang? Ay, saan? Nasingsing pat ni Sir Lester ngam ni Sir Larry. Ni Sir Larry siguro dyan nakitak amagmag na iji-igit ti swimming pool. Idi kwan, napan iji lamisaan, iti sirok ti kayo. Kasjay ti aramid na. Mapan uminaw medya sirok ti kayaw. Andalat taarak medya lamisaan na. Ha? Agbartek, kasta ka di, manang? Ay, saan matkit day? Saan na nga ipaturay ang mabartag tagungat ni Sir Claro. Anya ngay matitrabaho idi ni Sir Lester, manang. Pasaray sumurot ka ni Sir Claro. Tsaka mo natultulungan na iti trabaho. Saan ko mat adamdamagan ti papananda? Kumusta kayo, nang? At titiginatang ko nga agas yo. Ay, naimbag man ta sinarungkaran na kanak ko. Nagdumot ti ginatgatang mo nga agas ko. Wan, nanang.
Amuyo, nasingpot ni Sir Claro. Nagpakadaak ta imbagak nga igatangan kayo iti agas. Ninayunan na pa iti sweldok nang. Ay imbag manan ako. No kastoy analamag, kumaro ti asmak. Kanti pa nagsakit ti sikat ko, gapo iti diferensya ti kidney. Saan nyo aliliwayan at tumarandag iti agas yo Saan mo, anak? Pasensya kayon, ngam sa anak nga agbayag. Ang mga nooda kasapulan ni Sir Lester. Agungat tumanan. Hello, Sir Claro. Itaman pa'y. Apay adiyo iyag ni Lester dito ospital. Desperado ti apok, doktora. Di nan kayat tiyag paagas. Tay subat lang amatay kanon. Kasta ti kapanunutan ti dadduma a negatibo ti panagpampanunot na, sir. Ngam kamali dayta. Adang agwala no pilitan mi, doktora. Ituloy yulata nga ipatumardag iti agas na, sir. Wen, doktora. Talaga ka di asaan na maagasan ti apokok? No maminsan, depende dayta iti pasyente. No tulungan na ti bagina, apay kit di na saan, sir. Sa balimat nga mi ni Lester, taawan panagtalak na iti agas. Saan matkat niya kasta? Desperadon idinamuan na ti sakit na. Imbagamat ngamin ni Lucia. Maipanamnamak, sir. Maagasan ni Lester. Ay, babay. Rupat kwarta kamat. Aping an anusam ti desperado ang masakit. Imbaglaangan ti rupat kwarta, tagtrabaho, sir. Ngam ti papakpakan laeng nga awan trabaho na. Anyat ko nam. Tikunak, sir. Aramatag ti pigsaken sa lunat kong agtrabaho. Tapno mapakan ko ti bagik. Ken, maigatangak ni nanang ko iti agas. Nagadon ngayon bagam. Pudnumot, sir. Saan nga agururay laeng iti manabtuog agrasya. Sige, dita kayon, sir. Pinanawan na konti sinalbag. Tangsit mo't na ita babae Nagturet kan anang ibaga iti kasdya ka ni Sir Larry. Kasano kat bastos mo't manang. Hoy, babae, kung nanakiting kanya. Sana pa imbaga arupat kwarta kano. Kasano no papanawan na ka? Ni mat Sir Claro, timang paspasweldo kanyak, saan ka di manang? Ngam naturay mat ni Sir Larry. Kasano ko maanaturay ngay? Ni Sir Claro matibak nang, saan nga iso? Sa bagay. Ngam, isunto ti agtawid iti kinabak ng da, sir. Nang runa takas jay mat ni Sir Lester. Duada ka dilaang nga apo ko da? Wen, kan agpadadan nga ulila. Agpada mat anatay iti aksidente dagiti dadakkel da. Ha? Aksidente ko na manang? Wen, nagkakalugan da kano iti kotse. Ngam na disgrasya ti kotse. Pati asawa na kat nairaman anatay. Kastagayan. Ay, nagkas ang matun. Ta naggigiddan da iti aksidente. Kaasi daman. Kunak man, no pimanaw kan. Anya pa'y lang ti araramidan ito. Saan mo ko maakagura amin a tao, sir? Amin a tao kat maaddaan iti sakit. Ngam saan amaagasan ti sakit ko. Isungarod nga da doktor. Tapno tumulong ang mangagas kadagiti masakit, sir. Naagasan da ko man ti sakit ko. Ibaga dakit din nga chemoterapiya ka no. Isuntumot lang amatayak. Gasto kantuok tanasakit ka numat. Pagkwartahan dala ang ti tao. Nga maadamat makarecover ang makimo, sir. Ay na, kaya't mo kadi ako ko amin ni Sir Larry ti para kumakan ka, sir? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagbal na suplado kan managpupudot ni Lester. Manipod na amuan na nga da sakit na leukemia, maragsakan mat nilari akasinsin na, gapu iti dayta. Iti sabali abangir, marigrigat na Trixie, isuan nag-apply akas caregiver iti balay da Lester.
Papagayam, denggan tituloy te serya tayo itaalawas ana pauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Naagasan da ko man ati sakit ko. Ibagadakit din. Nagpa-chemotherapy ka no. Isuunto matla nga matayak. Gasto kan tuok. Tanasakit ka no mat. Pagkwartaan dalang ti tao. Ngam adamat maimbagan ang makimo, sir. Ay na, kayat mo kadi ako ko amin ni Sir Larry ti para kumakan ka, sir. Anya. Kukuha ko nam. Wan, sir. Isungag pagas ka. Adamat makasurvive ang makimo. Adda ka di pa'y namnamak. Nagpakemo ak. Apay kit din nga awan, sir. Saan nyo nga orayan ang maidalit kayo? Rumbang nga agpaagas kayon. Agpanunot pa'y. Anya ka di tinaramid mo? Ta saan mo't nagririyaw ni Sir Lester itang aldaw? Pinagulimag kun ama nang. Iti kalabas kat basit lang aba nagkatagungay. Agriyaw la adagos. Barang maalukoy kung maagpaagas, manang. Imposible. Saan pa'y amaalukoy dagiti bustay yung agpaagas? Diskarte laang day tamanang. Ngamnugid danam ti unget, ti panagong unget na. Ad-adda amarubruban ti unget na. Bilibakan ka. Naibusto pa'y ti anos ni madam. Gaputa ka na yun na abugkawan ni madam. Iso ka di asan amakmapan ni madam iji kwarto ni sir? Nalambit Kasla dapay kat guran ni madam kenkwana Gapo iti kasjay nga ramid na. Riniyawan na kayo kadimanan ni Lester, Lola? Oh, saan ako na mapapan iji ayan na? Tadyak kayat manen ti makangag itiriyaw. Nagbalinan abastos. Anya ko matibasol tayo, no? Dasakit na. Da tayo matan ti pangipapasan na itiungat na. Day tangarod ti pakasurunak. Kuna ni lolom amaawatan tayo. Ngam no kasjay aryawan nak. Ha, makapaawan ganas. Ay, lusak. Diyak may turot ti mangriyaw kada kayo, Lola. Kayat kayo ngamin. Day takat ti kayat ko kan ka, apo. Saan akas kan ni Lester akanayon nak aryawan? Apay akas lamay kulkulang ka dita. Naggapuam ka day. Nagnaak iji igit ti swimming pool, manang. Didak nakita da Sir Larry kan madam. Apay kumano di da ka nakita. Nangag ko ngamin ti saritaan da. Madlaw ko apas pa sa blugan ni Sir Larry ni madam. Ngam, padaksan namat ni Sir Lester. Madlaw ko mga amaragsakan ni Sir Larry. Idi masakit ni Sir Lester. Masirok mo ka din o anya ti makagapo, manang? Narigit ti agsasao. Ngam, gapo siguro iti matawid da sa nikwa. Kastamot ti madlaw ko, manang. No, kumatakayat ni Sir Lester ti agpa-confine iti ospital. Idi pa'y nga ibagbaga ti doktor na nga madima ngamin ni Sir Lester. Mangan kayon, sir. Taorasan ti panagtumaryo iti agas. Maulawak manen. Bayan na ka maturog. Agnanayon ko madaytoy at turog ko na. Maulaw kayo kunayo, sir? Imandar ka di manan titulang mo. Di nagkasasaw ko nak. Tamaturugak. Nan, dapadapan kayo man, sir. Ay na, nagbara kayo, sir. Mabitlaang, tainak mangala iti panglabar ko kada kayo. Apay na ita aplanggana. Ipan mon samat di ta kwarto ni Lester. Uwan, sir. Labarak tanabara ni Sir Lester. Kasta ka ni. Umay ko man kitaan. Intayon, sir. Pakanak ko ma. Tadya pa nagtumar na ti agas. Ngam di namat kaya ti mangan. Idi dapat nabara mo't gayam. No apay nga minan di nakayat yung iyan ay hospital. Kagura na ti doktor. Numabalin kat paayaban tayo kumati doktor ditoy, sir. Amano di nakayat ti agyan iji ospital. Inaramid ko idi daytan. Ngam ad-adda anagwala. Oh, apay akas ta tilangam anaggapu di ta kwarto ni Lester. Oy, kasano ang matulungan tayo?
Kat di namot kaya nga asikasuan ti nurse mo no doktor. Awan mabalin no disuruten ti pagayatan na. Apaya di mo ikagumaan nga alukuyan. Amumet na makumikumak iti ado at trabaho. Anya pa'y apanangalukoy ti kayat na. Bugkawan naktupay. Urayan tayo kadilatan na may dalit. Basta jak kayaten ti mabugkawan. No di nakrespetuan, makaammon iti bagina. Apay kadi akasta ka. Nakurang ka iti pan nakaawat. Masakit jay tao. Isarong bang awatan ti kasasana. Apay nga inyo nagmo dito'y kwartok tipungan kan ulas mo. Makikaida ka kadi kanyak. Ha? No way. Di ka kaya takaida, sir. Asikaswan ka laang, taaman ngamin no agkumbulsyon ka. Apay nga amin apakadanagam ti mapasama kanyak. Trabaho laang, sir. Agtalakak mutken ka, ta amok adinak dangran. Ta saan ka mut alyon, wano tigre. Saan ka di? Anya? Mauyong ka babae. Makamu ka man langan. Wow! Nagtaer ka mut gayam na umisam ka, sir. Ngam, no agong-ungat ka, kasla ka na iyaw awan aburangan abakus. Anya aburangan abakas. Si kamat. Isaasan ka nga agong-ungat kan agririyaw, sir. Tapno saan ka nga agbalin aburangan abakus. Hello anak ko, kumusta kan dita? Nasaya atak mo dito'y nang. Da kayo kit di Kumusta nga, iti marikrik na ayo, sakit yo. Samet asimro ti asma kan sakit ti sikit ko. Nasaya at matngarod no kasta nang. Diyak pa'y ngamin makaawid. Tagurigor man ni Sir Lester. Ne, apay adida ipan ija ospital. Padasat tumanan nga alukuyan barang no kayat na ti agpa ospital. Amom nang, imisam mat na minsan, idirinabak ko. Kasta ka di anak ko. Makatulong iti masakit. No idayaw mo met sagpaminsan. Makita kat kaslamayat itatirik nayo, sir. Kaya tyo ka di taipan kayo iti hardin? Agtugaw kayo iti wheelchair? Ibagadan to pay kit di abaldado ak. Duag tugawak iti wheelchair nga idurduron ti sabali. Apay, baldado kadilaan ti ag-wheelchair? Saan, sir? Uray dagiti masakit, adi na kayat ti mabignat, ngam kayat na ti makalangab iti presko nga angin akas kada kayo, agusar iti wheelchair. Nabayag nga agpaiso ajak napnapan di tardin. Isungarod nga ipan kayo, no nabayag ako nayo, adi kayo napnapan, sir. Ang mga numayaw awan kayo pay, gapu iti kabayagnan. Mauyong ka talaga. Ala, mapantaman langan. Ne. In kay samot ag-date dita swimming pool. May rarab kayong agpadpada dita. Dakas ka din no ipasyar ko ti pasyente, sir. Da kayo ngay, ada ka di mat ka-date yo. Ne, apay adamagam no daka-date ko. Da kayo mat ngaminti muna nang ibaga iti date, sir. Nagkuyog kayo ngamin na rimwar. Sigod kat saan arum-rumwar day ta pasyente. Wen tawan mo't ngaminti manakam ang mangkadwakan kwa na nga agpasyar, sir. Ha? Adda di ta ti mabalin. Ngam awan samat nakam na, tadi na pa'y kadwaan. O sige, sir, panawan da kayo pa'y ditoy. Tumira. Kasano nga tatipan ng balas ko iti day ta babae. Kanayon nak nga insulton. Nabayag ajak rimrimwar ditoy. Manipod na awananak iti ganas nga agbyag. At daaklatan iti kwartok. Banag adakkel akam maliyo day ta, sir. Uray anya ti sakit amarik nga tayo. Addalat ta pagpatinggaan ti amin. Dayta nga rud apatingga ti ururayak. Tapno agpatingga kan ti sakit amarikriknak. Kasano kumamot ako na yung agpatinggan ti sakit amarikrik nayo, sir. Siyempre. No awanak ton. Di awan mo tanday ta amariknak asakit. Ay sus, kamali mananday ta na sa uyo, sir. Kasano kumamanan akamali ako nan. No nagsagana kayo kabayatan ti panagbiagyo, langit ti turungin nyo. Sigurado nga awan sakit kan liday ijay. Ngam, no di kay nagsagana, saan ka di asakit kan tuok ti pagturungan ti kasjay?
Iti impyerno ti kaya tumasawan. Kasano ti panagsagana? Tapno lang iti pagturungan. Kabutang kulakit di ti impyerno. Nakita yung kadita Sir Lester kan Trixie iti asidag ti swimming pool, madam? Anya, the Lester kan Trixie kunam. Remuar ni Lester iti kwarto na. Naka-wheelchair ni Sir, madam. Idurduron ni Trixie. Anya ti kayat asawan da ito'y. Sigod kat kaguran ni Lester no ibagak arumwar iti kwarto na. Uray siya kat mas daawak, madam. Saan pa'y una yan nga agririyaw ni Sir Lester? Adda nga ta magic dayjay at Trixie. Majay ko na yo, madam. Kasano ko ma? Apay anak karupangat ka diti lamisaan iti igid ti swimming pool. Kasano nga ti panang balas ko iti dayja a caregiver. Apay abalsam. Anya ti inaramid na ken ka. Maminduan ng ininsulto nak, Lola. Kasano ti pananginsulto na ken ka. Iti damo, kunana nga imbag kano ti ropat kwartang adda trabaho na, ngam ti agur uray iti grasya a manabduog. Ba nag-apod no? Saan ka di? Anya kuma tinasaya ta pagbanagan ti tao nga awan trabaho na. Sige, panawan ka pa itaad da aramidak. Na. Sinalbag. Awan samot ng ti umayon kanya. Nadya ba ta caregiver ti inayunan na? Apay kasjay ti sa una. Adatan diti kwartong, sir. Kumusta ti Riknam ang naggapo ijarwar? Kasla nakaginawak ang nakalangab iti preskong angin. Kasano, kat idi maamuan nyo ti sakit yo. Kinagura yun samot tan ultimo angin. Anya? Kasano kuma a kinagurak ultimo angin? Kasano kat di kayo matrumrumwar. No ada makisarita kada kayo. Bugkawan nyo matadagos. Diyak manam mo. No apay akas jayak iti kalabas. Saan kayo ngamin ang maawanan itinamnama, sir? Agpaimbag kayo ket di. Kat agsagana kayo, tapno maikari kayo iti langit ako nada. Kasano kuma ti panagsagana ka kunam? Kitawan nyo titulong kan kaasi ti Diyos. Agpaagas kayo. Kalpasan na, agaramid kayo iti nasayaat, ama kaay-ayo iti Diyos. Hello, Lester. Itaman pa nga imawag ka. Naibas mo ka din, dagiti agas mo? Doktora, mabalin ka dito may ditayan mo. Nabayag adyak nat napandita. Iti anyaman nga oras. Silulo ka ti ospital para kan ka. Idi pa'y kumangay naramin mo dayta. Umay kami intun bigat, doktora. Ket, sorry. No adda madi nga insawsawan ko idinaudi nga ipapan ko dita. Awan kanya akong dayjay, Lester. Maawatak tinarik nam idi. Iso na ibagam ti kasjay. Ala, umay kalatta diti ospital. Or orayan ka, Lester. Nakapulas kayo mat, sir. Papanan nyo? Inkamatan nagpales, taintag date. Kartangam. Date? Amuyo ka diti sasawan nyo, sir? Ay, imposible. Asaan alimpyo ti utak yo? Di ka man lamarabakan. Mapantay di ospital. Ay! Amumot gayam ti mangrabak, sir. Kunak no agbog kaw laang ti paglaingam. Kinapudno na. Adudag iti banag ang nasursorokan ka. Caregiver ka at talaga. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serya tayo italawas ang napauluhan. Caregiver. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inalukoy ni Trixie ni Lester, amapan iti ospital tapno agpaagas. At dadagiti kanito asan anasaya at isungbat ni Lester. Ngam katawa lang ni Trixie, tamaawatan na ti kasasaad ni Lester. Kabayatan na, saan anagustuhan ni Larry ti sungbat ni Trixie kan kuana. Isu akayat na abalsen ti balasan.
Iti may sang aldaw asimrek ni Trex iti silid ni Lester. Nasdaaw ti balasan. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas anapauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Di ka man lang marabakan. Mapantay di ospital. Ha? Ay na, amumot gayam ti mang rabak, sir. Kunak no agbug kaulaang ti paglaingam. Kinapudno na. Ado dagiti banag anasursurukan ka. Caregiver ka talaga. Imbag man, tay magsap di tautak yu dagiti banag anasayaan. Orayan nakarod, sir. Inakbit agpalas. Napagbalbaliw mo ti pan nakadismayak iti biyaga. Saan nga min arumbang asayangan yu ti biyagyo, sir? Apay alasapa ang nagungor ti may sa adugan. Asino tinasapa pimanaw? Saan ko nga mo, sir? Adakmat itay iji kusina. Kunakno da kayo. Ningatalari tinangirwari ti logan? Inakitaan iji kwarto na no awan ijay, sir. Sige, no awan ijay. Kaawatan nga iso tinangaramat iti may sa adugan. Mabit lang, sir, tayo nakitaan. Naglokon. Kaawatan nga inayaban na ti driver. Kapilitan na siyak ti magmaneho iti kutsek no rumwarak. Nabayag ka din day sakit yu, sir? Saan mat? Kanayo nakakaslan na bannog. Nalakaak nga gurigor. Indun kwan, agdaringunguak. Apay adi yung sinigot pa idi. Napnapan kami idi. Diyan makita da sakit ko. Isok ti agasan da. Diyan makagapo. Di da pa'y maduktalan. Kasano nga ti pan nakaduktal da, sir? Idi ado tilimitam iti kodil ko. Kan kanayo nak nga agdaringungo. Nasakit dagiti susup ko. Kat impalaptes dati darak. Kat iji anamuan nga dagayam lokimyak. Kat ijay kamatan asin mo ko. Adapay mo tremedyo na dayta. Intuloy mo lat ako matinagyan iti ospital, sir. Kay mo therapy timbaga ti doktor. Amom, sir, adun ti amok anak pakimo. Kat simaya at ti kasasaad da. Survivor da kunak man laengen. Naibaga bigat yo, doktora. Ulitak ti agkid daw iti dispensar kada kayo. Naimbag abigat mo, Mat. Di nagpagdanagan. Naawatak ti nariknam idi. Iso anak kaisawang ka iti madi. Agyaman nak iti pan nakaawat yo, doktora. Umanugutak iti insingasing yo nga agkemo ak. Okay. Nasayaat mo kasta. Kapilitan nga agyan ka diti ospital. Tapno mabantayan ka anaimbag. Umanugot akong doktora. Sa nabale, tada caregiver ko analaing kan nasayaat. Caregiver? Kunak no girlfriend mo itayan. Nakaturog mat ni Sir Larry iji kwarto na, sir. Nakaturog kunam. Aldawan na. Anya ka di ti pakariribukan nyo ditoy. Apay no nakaturog ni Larry. Napuyatan man nga tanan nagbuya iti TV iji kwarto na, ah. Adda ka di parikot. Apay, akas lang mariribukan ka, klaro. Nanggay ko nga minti ungor ti may salugan. O sino tinangaramat? No, danilari ako na ni Aisa. Sige, tawagak ti driver. Masapol amaamuan tayo, no nangipanan na itilugan. Apay, nga inruwar na. Tapno maliklikan ang mapanti cancer cells iti utak kan duri, ijay duri iti pangitudukan tayo iti enthratecal chemotherapy. Iti dori ti pangitudukan nyo, doktora. Apay akas la kabutang mo. Saan ang nasakit? Mabayag ka di, doktora. Saan matket di, ngam aganos ka. Ta saan ang maminsan ang maarami daytoy. Maulit pa'y. Depende, no, kasano ti panang accept ti bagim iti agas. Sige, doktora. Agano sak. Damat nagungor alugan di tarwar. Napanan nga tati driver.
Awagam ta umay dito day ta driver. Apag inaramat na tilogan adin ay impakada. Ayan gayam ni Trixie. Apay nga awan ditoy. Awan mat ije kwarto na. Tanasapaan na pan iti kwarto ni Sir Lester, madam. May ka din nangalay ti kanan ni Lester. Ay, saan pa'y mat, sir? Ni, itaman pa'y. Kat sigud mo't amasapa nga umay mangala. Tapatumarin na amasapa ni sir. Apay ngay. Ay, mapanak man iti kwarto na. Hello anak, kumusta kan dita? Ada kami ka ni Sir Lester dito ospital nang. Sa anak manan ang makaawid pay. Sino ti na ospital, anak ko? Saan ka di asaan akayat ni Sir Lester ti agpa-ospital? Naalukoy kumatlaang nang. Madama pa'y ti ado a laboratory test kan kwa na. Sakbay ang maisayang katiki mo. Kasta ka de. Ay nagadumagayam ti kasapulan. Wenang, kasapulan akitaan da pa'y analaing, no awan aberya sakbay ang maisayang kat. Ay, sige pa'y narod nang Sapay ko mga road ta maimbagan day tabos mo, anak ko. Bye! Apay ang nagdesisyon ka nga imay dito ospital, adi mo impakaamupay kada lolo kan lola, sir. Nauna ak tinagbayin. Takanayon dak idi akong binsiran nga agpa-ospital. Ngam adutin sawsawang ko kadakwada amadi. Hay, pagmadyan na ngamin ti darasudos na maminsan. May mayat matlaang nutong palan ti pamagbaga dagiti nataangan. Mas dawak nga rod. Nuapay asika asaan ang nataangan ti tinungpal ko. Agpapigsa ka nga rodan, sir. Tapno daras ang maisayang kat ti umuna nga stage ti kimom. Anyan to nga tati ko na anda lolo. Numamuanda nga da akong dito ospital. Masapol nga ipakamok daytoy kanilolom. Di na matgayam amo ngay may kaditi ospital. Adda kada kayo dahita, doktora. Anya kaditi bilag ja caregiver mo? Taiso ti tinungpal mo ako nam. Diyak man mo, doktora. Idida mo. Uray pagsasawak kat ikat katawan namat ngamin. Nakita kan kwa na, ti uray kasano ti rigat da iti biyag. Kat naragsak lata kasasao. Numaminsan, datayo at tao, kat laisan tayo ti marigrigat. Idinto ta ni Apo Jesus, kat imay diti lubong ang nagbiag akas marigrigat. Kat saan ang nagnaad iti palasyo? Iti pa'y kulong dagiti dingwan tinakayanakan na. Saan kat nga iti ospital? Wano dakla balay. Husto ta ko nam. Awan pa'y doktor. Wano nurse anang asikaso ko ni Santa Maria, nga inana. Hello, doktora. Nakaawag kayo man. Masapol, akasaw kayo may papan ka ni Lester, sir. Imay diti ospital, adiyo ka no ammo. Ada dita ospital, doktor? Wan, sir. Ado ti may sayangkat a laboratory test. Kasapulan ti permayo. Sakbay ang mairugi ti umuna a session ti kemo. Umayak adagos dita, doktor. Uri saan kayo unay nga agapura, sir? Ta saan analpas amin ang proseso ti laboratory test na? Oh, agyaman na kiti impormasyon nga inted mo, doktora. Bye. Apay amatartaranta ka. Ada samad kinasaom iti cellphone mo. Ni doktora, inyawag na. Nga ka no ni Lester iti ospital. Kaawatan nga impante caregiver na. Serious ka din, lolo? Ang mga nawan po ng impante caregiver, isa na idano na iti ospital. Oh, dita kayon. Tama pa na iti ospital. Oh, ang mga no critical, lola. Ang mga no saan na madanon ni lolo. Anya ti kayat mo asawen iti saan amadanon. Ialis da iti sabali nga ospital. Ang mga no nalipatan ng timangas, ti kayat ko asawan. Saan mo't siguro? Nagkintayag iti imbagam. Nabit pa yan nakitak. Ngayon serrek da dya caregiver ti panglabar na. Tanabara ka no. Ngamita, ang mga no nalambiisan. Imbag na nakaumay kayo, sir. Medyo nakapsot nga ti pasyente, kan medyo adagurikor na. Saan may nga amo nga imay da dito'y, doktora? Marigatan siguro.
Isu nga imayda iti caregiver na. Mayat matkit di ti resulta dagiti laboratory test na. Orayan tayo laang ang maimbagan ti kurigor na. Kan papigsaan tayo pa'y sakbay ang maisayang katikemo, sir. Kunaklakit din no critical. Isu nga manugot nga pa ospital. May remedyo tayo, sir. Kasla, binaybayan na ngamin ti bagina. Naawanan nga min iti namnama. Idinaamuan na ti kasasad na. Negatibo ti panagpampanunot na. Rumbang akabayatan nga umang-angas ti tao, adalat na namnama, sir. Kano maminsan, iti tao, di na kaya ti agpakita iti doktor. Bayat akabaulan na pa iti sakit amarikrik nana. Wan nga rod, doktora. Kat sa laag pa doktor, inton talaga adinan kabaulan. Ngam, kimarkaro matgaya man ti marikrik nana. Wan nga rod, doktor. Kasta ti bagbagami kan ni Lester. Mangan kan, sir. Aros kaldo tin sa ganak akanon nyo itabigat. Mayat nga taday ta kanyak. Dayta ti in-recommenda ti dietitian mo, sir. Adamot karni ti manok alaok na dayta. Katsika. Apa adi kam mangan. Di nakpagdanagan, sir. Sumrak amin ataraon kanya. Pwera laang no nabangsit. Sika talaga. Urayan niya nga oras, mga anak. Ta sa anak mat kan tumtumar iti agas. Napigsa daytoy a tao, sir. Ay, pumigsa at tulaan. Makitam. Karitan ka, sir. No pumigsa ka, agduelo ta. Saan kayo kadi amapan iti ospital, madam? Sa anak a doktor. Ti doktor ti makatulong iti masakit. Mapanak iti ayan ti negosyo. Patag ti negosyo na ti apo ko na. Anya ti imbagam? Saan ko anangag? Ay, tikunak, imbag pa ni Trixie. Taimpan na ni Sir Lester iti ospital, madam. Anya ngay ngarod ti gungguna na amatangtangdanan. No di na aramidan ti pagrebengan na. Bilibak mo't kwa na, tanakaanos iti kasjay kabayag. Gapo, tanangato ti sweldo na. Ngem no na baba, masiguradok api manaw mat akas kadagiti daduma. Nangagkutim bagam kan ni Lola. Apay, anya lang na ti pagbilibam iti dadya caregiver. Bilibak taisaw ti kabayagan ana nga si kasaw ka ni Sir Lester. Impan na pa iti ospital. Diyo ka di mapankitaan ti kasinsinyo, sir. Nambarak ko ma. Maakaran aktupay ti sakit ay iti adda iti ospital. Dakpay kahit agsakitan niya. Nagkakas matanda ito yung tao. Awan duma na kanilula na. Awan bibiyang da iti masakit. Ay, anya ti kunam. Kas laki mol ti manok na itangiwat mo ngagtantana botob. Anya ti magam, Napan kayo kadimot iti ospital, Lola? Naira na nga ado ti pakakomiko makita. Sa nabali, tadamot ijan ni Trixie. Sa bagay, doktor ken nurse ti kasapulam ti pasyente. Saan kat ati mapanagbisita? Daytamot nga rod ti imbagak kan ni Aisa. Idi dinamag na numapanak kano ija ospital. Manakibiyang mat na di akatulong. Hanggang kasanungatan nga agpaiso ni Lester. At dangatan namnaman na. Amang ano awanan, Lola. Ah, Sika, no makalagip ka amapan mang bisita. Sir, umaydan to kanon i-insert ti umuna a session ti kimom. Sapay ko ma. Tamayat iti bagik ti agas. Ang kasanon mo saan? Ikararag tayo, sir. Kan dinamag ko, no kasano kabayag ti agas nga umunag iti bagim. 20 to 30 minutes kano, kuna ti doktor. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Di masakbayan mo. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalukoy ni Trixie ni Lester nga agpa-ospital. Napandang arod iti ospital, adida impakada kada klaro kan Lucia. Inyawag mat ni doktora kan ni Claro, ti kaadda ni Lester iti ospital. Napan mat adagos ni Claro iti ospital. Iti mat ayanda Lester kan Trixie. Adda imbaga ni Trixie kan ni Lester.
Papagayam, denggan tituloy ti serya tayo itaalawas ana pauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Sapay ko tamayat itibagik ti agas. Kasanuno saan? Ikararag tayo, sir. Kan dinamag ko no kasano kabayag ti agas nga umunag iti bagim. 20 to 30 minutes kano ko na ti doktor. Diyos ko. Sapay ko tamayat ti resulta na kanyak dahi take mo. No addaman tao ang maikontrakan ko na ti agas. Manmano, sir. Awan ti kasi ti padasan. Tapno maimbagan kayo. Kasanon. No jay ko namaman mano. Kat may saak jay. Ha? Apay? Mabuton ka, sir? Kasla asino ka na kaung-ungat idadda kay di balayo. Itatama isayang ka ti panakaagas mo? Kabutang mo? Anya nga tatipang balas ko kanit Trixie. At dapat kami ni hospital. Bambantayan na di inutil. Na, agsasaw ka matamaymay sa Sir Larry. Ha? Pirdi sa mataulam. Anda ka dita? Nangag mo, timbaga? Anya ka di dyan bagam, sir. Ulitin nyo man. Apay ko mga ulitak nga eh. Para kanyak lang na dyan. Ang may kakit din. Yung kaya dyan. Ay, saan ka day? Ano agsasaw ti tao amay may sana kat ada di prinsyana, sir? Di mo man disturbon ti panagpampanunot ko. Tada sol barak. Sulbaran. Ibagam tulungan kayo amang sulbar, sir. Siyak lang, ti makasolbar. Panawan nakit di ditoy. Di nak-disturbon. Sige, panaw! Bantayan nyo ni Lester. Ipakaamuyo amin kanyak, amarikrik na, kabayatan ti kemo na. Matumpal, doktora. Ada ka di posibilidad asaan anasaya at ipagbanagan na? Ada ngamin dagiti tao a sensitive launay ti bagida iti agas. Di tay amono kasta ni Lester. Ha? Kasta ka di, dok? Sige, kaduak ti nurse. Aging gaamalpas ti kimo na. Saan nyo apampanawan tapno maibagayo adagos kanyak? Noan niya ti ibagana, amarikrik na. Uwan, doktora. Apay Kaslad duwa ti panagkita ka. Kaslad duwa mo ti nurse. Duwa ti Trixie makita ka. Mabitla ang nga sir. Tayo nakibaga ka ni doktor. Di ta ka pailaang. Saan ka bumangbangon? Imbaglakit din. Tanaanos ni Trixie a caregiver ko. Apay nga medyo mawalawak. Madinsamot itibagik ti agas. Saan kumatyos ko? Kasyan na kuma. Kumusta ni Lester? Apay a pinanawam? Kuna na ngamin akasla agdwa ti makita na, dok. Sige, tamapanak ijayan na. Ngam, awan pagdanagam. Inino tong agsubli iti normal, ti panagkita na, kadagiti sumaruno a kemo na. Talaga ka di akas di ti makimo, dok? May salaang kadagiti side effects da ijay. Ngam, saan nga iti amin a tao, ama kemo? Ay, kastagayam. O sige, umuna ak nga rudan iti ayan na, dok. Ang mga noda masapul na. O sige, ta sumaruno ak matlanggan ka. Ang nakamat dito yung koridor. Kumusta kayo dito ospital? Kalkalpas ti kimo, sir. Agin ina na ni Sir Lester. Inawagak laang ni Nanang, tawan signal iji uneg. Mangmangan ka di matlaeng ni Lester? Uwan mat, sir. Ngam, idi madama ti kimo na. Ibaga na akasla agdwa ti panagkita na. Ngam, kunamot ti doktor, nga agsublin tumatlaan kano iti dati. Sapay ko tadanam nama amay magan. Babaen ti chemotherapy. Day tamot ikarkararag ko, sir. Pagyaman nakiti pa nang kumbinsim kan kwa nang agpa-hospital, iha. Maasya na kamin kankwana, ta desperado la unay, sir. Agpupudot akanayon. Ikat katawak laang, makas di nga agpungpungtot. Huwag nga ron. Si Moko pa yan ni Lucia amang ibagbaga, ang mapanda iti ospital. Kumusta ti Marik na kalpasan ti kemo? Kasla nabanugak lang, lolo. Kunamot ni doktora. Agagangay ka iti makemo.
Agpaimbag ka nga ron, Apok, ha? Awalan ti kadkadwa ki di opisina. Apay adiyo ay aban ni Larry. Tapno makasursuro, lolo. Narigat nga isursuro na dya tao. Kulnet. Sabali, tiyar aramitin na. Sadot mo't ngamin na nag-adal. Makapay-stress. Maimbaga na ko mga roden, lolo. Tapno may kayo tulungan. Tulungam ti bagim, Apok. Adamot lang kan kalay ta. Tapno agimbag ka. Kasta nga ron ti bagbaga ni Trixie, lolo. Mangiluto kay tinaimas ataraon. Tain kabalunan da Lester ken Trixie. Matungpal, sir. Ay, kumusta ka din ni Sir Lester, sir? Nalpasen ti umuna a session ti chemotherapy. Kasta ka di, sir. Damag ko nga agkalbukan o ti makimo, sir. Pudno ka day? Well, luwad man saan nga agkalbo kat manmanulayan. Agnanayon ka din akalbo, sir? Saan mo agtubon tumatlaeng. Ay, kasta gayam. Kunaklakit din no agnanayon akalbo. Agtubo magayam. Nagbanglon na tayo luto. Anya ka din dita? Ibalon ka o kada Sir Lester kan Trixie day toy, sir. Anya? Ibalon mo amin na tayo luto? Isumat tibilin ni sir. Hapay pa lang kami nabalunam. Kat saan mo't lang ang makapangan ni Lester? Nadya mo lang caregiver kimangmangan. In kayo ibaga day takan ni sir. Isumat tibilin na. Kaya't mo ka day ta ibagak day takan kwa na, sir. Di ka kararamil. Ang mga napagawidan ka di na oras. Apay kumapagawidan dak, sir. Da kayo ka din ti mga ramid ka dagiti trabaho. Tilukon. Apay, anya ak? Katulong? Usarang mamatautak musika. Nagmayat-matan ti kwartuyo dito yung ospital. At da TV kan sofa. Private room ngamin manang. No di tawad, awan. Adu pa'y akama ti agiin na si Dag. Nakaturog mat ni sir. Di nakakadiririyawan ditoy. Saan mat manang? Di pa nagriryaw na idi balayda kat bunga ti kinadesperado na. Kas tagayam ti kunada a desperado a tao. Tila iramraman na bugbugkawan. Pati siya kat binugbugkawan na. Kung nangarodan ni Sir Claro, awatan tayo ti kasasaad ti masakit a tao. At na nga ta birtud mo, ta pinagbalbaliw mo ang naming pinsan ni sir. Unay kat ta birtudan manang. Awan ti birtud ko. Hello, anak ko. Adda kayo kadipay dita ospital. Wanang, ano sa nyo pa'y basit no saan na ka makaawawid, ah? Saan ko ngamin ang mabali na panawan ni Sir Lester? Kumustaan kayo laeng mata, anak ko. Kasanoong ay mat day Taiwan mo. Barang sumaya at nang. Nulakat mayat iti bagina ti agas, nalabit ang maimbaganan. Mabalin mat gayam ang maimbagan ti kasta a sakit. Kunaklakit din nusahan. Mabalin ang maimbagan nang. Nusurutan na lakit ti amin nga ibaga ti doktor. Kasta ka de. Ala, sige pa yung arod anak ko, tagin anaka. Bye. Saan kay ka di pa anak pa ni hospital, Lola? Anyat gungguna na nga je masuswelduan a caregiver. Maulawak ang makaangot ka dagiti agas ija ospital. Pati ti katulong kat imbaon ni Lolo anapan namalon. Apay anapan pay lang ijay dayjay nga aysa. Dua dakit din ija ayan ni Lester. Huwag nga rod Napan lang ko magimatang na dya Trixie di restaurant na. Adamot asidag a restaurant dya. Mas daawak mo't iti dayjay a klaro. Makapasuron. Apay nga imbaon mo payla ni Aysa iti ayanda, Trixie. Anyat gungguna na adakkel ti sweldo dayjay a Trixie. Mas daawak ka. Apay nga adayo tiriknam iti pudno nga apo ko ta. Idin to ta asidag ka iti peke nga apo ko. Anya ti kayat mo asawen iti peke nga apo ko. Saan ko mga ibaga na ito'y? Tamok ti madi nga ugalim nga mapilit hanak. Mati kawak iti ibagbagam, klaro. Lawlawagam kuma.
Idinagyan ti anak ta akadwa na ti asawa na ijay Cebu at dadi ta ammo ang napasama kijay. Anya dayta, anapasamak. Kunada ang naganak da. Ngam adda nakitak iti papeles da iti agasawa. Idinagidanda ang aksidente. Anya dayjay a papeles. Kita man, klaro. Imbag ta simmangpet kan si kakatulong. Ingkagluto ta mabisina kon. Ay, wan sir, mapanakon. Inununamkit din dagi awan serbin at tao. Ngam ti tao nga dadi ti balay. Awan sirbina. Apay nga awan sirbina ako na ayo, sir. Awan ka di ti sirbi ti kasinsinyaw. Ada ka di pa serbe ti may nga inutel. Masigurado kada di atrek ti mangan iti imbalon mo. Tasan mo't ang makapangan ni Lester. Mangan kayon, sir. Naimas to imbalon ni Manang Aisa. Imay gayam ni Manang Aisa. Anya ka di day tayong balon na. Basta, naimas daytoy, sir. Imay itay nakaturog ka. Sige, mangan kan. Tadya pa nagtumar mo pa iti agas. Madamdama, umayton iyag tiners ti agas mo. Agiddan ta nga rodan na mangan. Mayat, no adda ka dua mangan. O sige, ngam ikarim akaadwam ti kanam tapno mga anak mo. Anya, pinaduan tayo ti kanan. Wan. Basta, kanam amin nga ikabil ko iti plato kan malukong mo. Di naksauran. Amangan mat no kargaam, ti saan amalayaw ti kabalyo. Anday ta ti kunkunak a papeles. Basam, tapno maamuam tinabayagan a palimad na iti agasawa. Adoption paper da ito eh. Kaya't asawan nga ampon laeng ni Larry. Sana pudpudno nga apo ko ta. Dinaluktalak na ita. Saan ko ngay magbagakin ka? Takasimat ni Larry ta ubing dapay ide. Jakla impagarop. Isu idi ti adda nga inasasikasok tamasaksakit idi. Angam ita tanimot Lester apudpudno nga apo ko ta ti agsaksakit. Jak man lain kan kano. Agbalay mo't siguro ti soron mo ka ni Lester. Iso, ti pudpudno nga apo ko ta. Ngam siyak, impatag ko lata ni Larry, taawan basol na iti pasamak. Anya tinaramid ko. Kaasimot ni Lester nga apo ko. Ada na panan ni Aisa. Iso asikaman ti ibaon ko amang gatang kadagiti inlistak. Anya ka na kita, Lola? Kita day ta inlistak. Amumot siguro ti panggatangam kadagita. Agdudumamot anat natin kan protas na iti nakalista. Juan, ingkan taikan ka iti igatang mo. Saan kan nga agreklamo? Apuraem tadapay papanak. Ang adda papanak ita, Lola. Urayan yon ani Aisa. Taison ti baon nyo. Italaeng nga ibaon ka, Larry. Kayat mo ka di kan ik-ikan iti kwartam. Awan lang arod ti trabahom, ngam sadot kapai. Anya ka di ti birbirukan niyo, sir. Luklukatan niyo mat dagiti cabinet. Kanti ref. Ayan nagiti protas aginatang ku itay bigat. Awan namatan. Ay, dagijay ka din na loom amangga, lansunes, kada apple, sir. Tapi nga naganang pailang. Basta prutas. Ayan dan. Alangan nakinan mo amin nagija. Kat nagadaw. Saan nga ta? Nga isudya impan ni Madam Ije Hospital? Anya. Impanda iti hospital di nagadaw. Saka pa iti pinaggatang na. Sikat ipinaggatang na kadagijay. Di ka man nagkatawa dita. Napanamngamin itay. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serye tayo ita alawas ang napauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti Masakbayan. Ti napalabas, imbaw ni Nana Lucia ni Larry agumatang iti prutas. Saan nga mo ni Larry, nga ipanggayam ni Nana Lucia dagiti prutas, iti ospital.
Kat idi sapulan ni Larry dagiti prutas, mas daw daytoy, tawan maten. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya, impanda iyo ospital yan nagado a prutas. Siya pa iti pinaggatang na. Anya? Sikat ti pinaggatang na kadagi jay? Di ka man nagkatawa dita. Napanam kami ni tay. Adamat impagatang na kanyak, sir. Impan na iti di ospital. Anyak naknakan ita ni Lola. Apay anapan mo't lang iti ospital. Siya pa iti pinaggatang na kadakit yung impan na. Oh, apay anay ko lang kayo, sir. Ada ka di parikaw. Ay, di naman pagdamdamagan, tamastursuro na. Kumusta ka, apok? Nalpas ka numatan ti umuna a session ti chemotherapy anay sayang katkan ka. Imay kayo mat Lola. Nasayat mat imarikriknak. Lola, sorry. Itisaan ko analapdan apan ang ririyaw kada kayo idi. Lipat munday jay, apok. Oh, sorry mat no kinagura ka. Nakurang ak iti pan nakaawat iti kasasaad mo. Saan ka dihin amad maditirik nam, apok? Saan mat Lola? Ay, no idi pay lako mga imanugutak. Iti imbaga ni doktor ang agpakemo ak. Nalabit. Saan akin maro kumati kasasaad ko? Si kanto mat ngamin, apok. Takrot ka nga agpaagas. Napana ni madam? Adaman nadlaw ko, sir. Apay kasla imanos. Nadlaw mo kadimat. Adu pa'y tinyag na prutas. Wan nga rod, ado pa'y tiinyag na pagsukatan. Puro barupay. Sigod ka di alupot mo dagitoy, sir? Kasla saan samot? Baro na kita. Itala nga ron nga ingatangan nak ni Lola. Ngam ada nadlaw ko, sir. Kasla nasingad ka ni Sir Larry ni madam. Idi nga minubing kami. Kanayon nga agsakit ni Larry. Isuak kanayon ti ayan ti atensyon ni Lola. Tanusan nga gurigor. Aguyak. Isumat lagayam, sir? Apay nga impan nyo amin aginatang ko aprutas iti ospital, Lola. Di kay penangibate. Adda ka di reklamom? Iditi ka na yun nga agsakit. Intad kumat amin ang masapsapul mo. Lola, Iso arumbang nga ipaay kumat kan kuwa na tipagrabang nga akas Lola na. itaman payakas to'y ni Lola. Anya nga tatinaknakan na. Masapul man ti laboratory test. Tapno makita tayo, no ada nagbaliwan nagiti resulta. Ita ka din, Doc? 1. Ada umay ditoy ang mangala kadagiti kasapulan ang maala kan ni Lester. Kas kumaiti dara kan dadumapay. Wan, Doc, nakasagana mata ka na yun ni Sir Lester. Maamuan tayo ita no epektibo tinaisayangkat kan ni Lester. Kasano na awan nagbaliwan na, Doc? Kaya ta sa wanday ta asaan na akabagayan ti agas. Kapilitan asukatan. Ay, kastagayam, Doc. Sapay ko mga rod, tamayat kan kwa na tinaisayangkat nga agas. Hello, doktora. Nakaawag kayo, man. Maragsakan nak amang ipadamag. Amaya ti resulta tinao di a laboratory test ni Lester, sir. Agyaman ak una iti Diyos. Kan kastamat kan ka, doktora. Husto tayo ko na kakabayatan nga umang-angas ti tao. Saan tayo ang maawanan? Itinamnama. Nila ngamin Lester tinaawanan ini itinamnama, doktora. Imbag ta na kumbinser yung matlaang nga agpaagas, sir. Dakkel unay ayamanag iti caregiver na, doktora. Tsaka mo, no kasano anak kumbinser na ni Lester? Amangan mat, no da sa bali ang makagapo, iso nga imanugot matlaang ni Lester. Naitatisan ko nga amo, doktora. Umayak man itadita, doktora. Sige, bye. Lola, awanan ti kwartak. Ikanak man tada papanan mi karag ti barkada.
Saan na para barkada ti pagbambanugak a kwarta. Ingkakit di agbirok iti trabahom. Anya ko bagay ti sir kakatrabaho kat sa anak mo't anak katurpos iti kurso. Apay ngamin asim mardeng ka idi. Di mo inggaed tinagadal. Imbag ni Lester, tanakaturpos. Di namot lang maaramat, ta inutilon. Saan nga inutil ni Lester? At dala ang sakit na. Isu nga rod nga da ija ospital. Hanggang saan na maagasang tayo dyan, Lola. Maagasan ko na ti doktor. Adula ang a proseso ti maisayangkat. Nga maagasan ni Lester nga apo. Kunam, asaan ka amapan ita ija opisinam? Apay nga ron anak karubwat ka, klaro. Papanak, iti ospital. Mayat ka no, ti resulta ti lab test kunat ni doktora. Awagak man nga ron jay taltalkak iti negosyo. Ta isupay lati makaammo ijay. Apay, papanam. Kumuyog akmatkan ka. Mapantay ija ospital nga ayan ni Lester. Imbag man ta naglimpyo mo't lang ti utak mo. Sigud mat alimpyo. Nakulaapan la siguro. Mabalin ka di akabayatan ti kaadayo dito ospital? Inakbasit igatangan ni nanang ko iti agas na, sir? Nabayagan kayo ngagpaiso dito ospital. Saan ka pa'y gaya managawawid? Saan ko mat ngamin ang mabalin na panawan ni Sir Lester? At to iti sweldom. Inkaigatangan ni nanang mo ako na. Agyaman ako na, sir. Agsubli ak tumatlang inton malam. Oray saan ka unay nga agapura nga agsubli. Ta saanak ba ta sumrek iya opisina kita. Agyaman ak manan, sir. Sige, panawan kayo nga rudan dito eh. Una ni Lolo asaan na sumrek kita. Apay nga awan dito eh. Nagkuyog da ka ni madam na panidyo ospital. Apay ka day? Nagkuyog da ko na. Imposible. Apay ko mga imposible, sir. Dakas ka day? Kat apo ko damat, jay mapandapi na siya. Tiyamok namin kat sana kayat ni Lola ti Mariawan. Isa di na kayat ti mapan iti ospital. Napanmat idi na minsan. Ada pa'y prutas nga intin. Nasaan ka day, sir? Apay nga rod nga grungiit ka ngay. Panawan ka malangan. Ay, pumanaw kayo, sir. Papanan nyo ka day. Di ta kwarto ka hadang nga. Imbag taada kayo adwa diti ospital, sir, madam. Nasaum ka no. Amayat ti resulta ti laboratory test ti apo ko mi, Dok. Pudno dayta, madam. Kaawatan ano itultuloy tayo tinarugyan a proseso ana isayangkat, mayat ton ti amin. Maagasan matgayam ti apo ko. Pagyamanan mi unay dayta iti Diyos. Kan agyaman kami matankan ka, doktora. Imbag ta nakaawit kamot ang anak ko. Kasano ngay ti aywan mo? Adanam na maagasan nang. Naisayang katon ti chemotherapy na. At daka di pa'y iti ospital. Kasano nga ron ang nakaawid ka? Adda iti dagiti agasawa a boss mi nang. Nagpakadaak ngam agsubliak matlaang inton malam. Nagbaliw ka di mo laang jay kunam a kinaunget na. Uwan nang. Naungat la idi gapo iti kasasaad na. Dakkelan ti nagbaliwan na. Nasaya at mat nga ron nun agbaliw anak ko. Ang adaman madamag ko. Kasano no maimbagan ti aywan mo. Caregiver da kakadipay. Ha? Aywan anya. Kasano nga agpaiso no maimbaganan? Asino pa'y nga iti aywana? Kumusta kan apok? Nakasaomi ti doktor mo. Ket mayat ka nun ti resulta ti amin. At dagimin awaan tirik na, Lola. Sa anak unayin nga agulaw. Kan makaturog ako ni tinasayaat. Senyales at talaga nga agimbagkan, apok. Wan ka no nga rod, Lola. Iso na lang. Tanda ka no agas ang masapul a kanayon ko atumaran. Sana bale. Gatangan tayo dayta nga agas. Kunaklakit din. Noon namnamak gapoy tirigat ko. Maulawak. Diyak pa yun makaturog.
Kaslapay at damang manggag ko nga awang hadyak maawatan. Gapo siguro, tadi ka makaturog ako nam. Iso akas laad daawang amang mangag mo. Agsubliak manan ni ospital nang. Umayak to manan. Ay, uwan anak ko. Aganos ka tada ka nga ro trabaho. Sana bale, takanayo mat nga umay dito iti kabsat ko. Amang kitkita kada kayo. Umay kalata no at dawayam. Tamaihiliwak mo't kang kaanak ko. Wenang, di ka agdanag. Tauray siyak, mailiwak mat kada kayo. Imbaglakit din Tasan akim markaro ti sakit ko kabayatan ti kaawan mo. Iso nga rod agat gatangag amin nga agasyo. Tapno masigod, nanang. Anda ka di mo't lang nagbaliwan ti kanayon nyo abisitahan ni ospital, Lola. Panagkunag kat awanan ti namnamara jay. Saan ka nga agsaw iti kasta iti apukok? Apay ko mga awan namnama na ako nam. Nagbayagan nga iti ospital. Di damot lang pagawidinan. Pagawiden danto inton maimbagan. Alangan apagawiden dan no saan pa'y anasaya at ti kasasaad na. Isakit nan samot tanda dyan nga inutil. Anya ti idaydayamudom mo. Ay, awan. Umanawak man langan. No amokla ko maasaan na pudno nga apo ko ka, Lari. Si kalakit din tinangipapaayak iti panagdungok. Madlaw ang nagbaliw ti panakilangan ni Lola kanyak. Kaslad da suron na kanya kon. Apay nga ta. Anda ka di inaramid ko, adi na kinayat. Awan matamok. Mas dawak. Tapay nga masidagmatan tirik nanay ti dadya nga inutil. Nakitam ka rin tayo kartib si kakatulong. Ay, kutsilyo ti aramatak dito'y kusina, sir. Sana karteb. Saan ko adam damagan, noon niya aramatam. Ti ko na, nung nakitam ti kartib. Ijay tokador, ijay salas ti pangkitaan nyo, sir. Inkabil mo ka di, Ijay. No, saan nga ijay? Iti istante, sir. Inakman kitaan, awan gamin itekad. Ijay ti ayan ti kartib nga amawk, sir. Apay, di ka makaid na. Ano ti pakariribukam? Inted ko kadikan ka di adoption paper. Saan ka di, ngayon konken ka? Apay, adamagam, no inted mo kanyak. Jakmeten malagip, tinangikabilak. Inuwaram samad. Kasanon na makita ni Larry? Makita na nga ta. Adda ka di ijay balay, idi imay ta. Tsaka mo, no da ijabalay, wano rimwaran. Anya nga ta ti epekto na kenkwana. No makita na dayjay nga adoption paper. Imbag, no saan ang negatibo, ti epekto na. Andaman nga tan romso aparikot, nukas kasanaw. Si Kantomat, nagararamit kahit sakit ti ulo. Umuna aksa, tain nakitaan. Amangan no na ibatik ijay salas. Ayan na tadya kartib. Kita pan amin karag iti tokador kan istante. Nih, nya dito. Pasak man. Certificate of Adoption. Larry Viernes. Ited mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibiyangan dayta? Anyapay dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas a napauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Ano na dyan papel? Masak man. Certificate
of adoption. Name of child, Larry Viernes. Ah, ited mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibyangan dayta? Nabasa kong tinakasurat iti papel, Lola. Ah, Ampunak matgayam. Apay adi yung imbagbaga. nabitla ang anakitak daytoy a papel. Induldulin ni Claro. Tsak lang pagarok. Saan nakapudpud no a Viernes? Ngam saan da kamot nga indong duma. Pudno aka pamilya at dinangibilangan mikan ka. Iso akasta ka kumamot kada kami. Mapanak pa iti kwarto, Lola. Pimanawan. Nabasa na kat nga rod ti adoption paper. Sapay la kuma. Ta saan anigatibo ti ibunga na kuana. Pudno ka di tinangag ko asaritaan niyo kan ni Sir Larry, madam? Yan tangay nangag mo. Ilibak ko ka di pa Jakla impagarop, madam. Ti amok kat pudpudno nga anak ti anak yaw. Oray siyak. Day tamot ti amok. Idi pa'y gaya man nakita ni Claro dayta a papel. Ngam inlimod na kanya. Nasingpet ni Sir, madam. Di na siguro kaya't amadadaal tinapintas alangan-langan yaw. Iso nga inlimod na. Huwan. Ngam idi makita na. Amas ipatpadag ko ni Larry ngam ni Lester. Impakitanan. Anya nga tayo tatyaramidan ni Sir Larry, madam. Dayta, ti saan ko nga ammo, Aisa. Maragsa ka na. Tamanipod na isayang katkan katiki mo. Madlaw tinagbaliwan ti bagim. Limok magkansim marantakan, sir. Dahitoy, kat dakal nga utang ko anay bag-anakam kan ka. Miss Trixie Santiago. Unay daytan, Mr. Lester Viernes. Pudno matimbagak. No saan ka nga may ijay balay? At daak pa'y lang siguro ijay nga agreriyaw. No kasta nga da makisaw kanyak. Takagurak no adda mangibaga kanyak nga agpaagasak. Malagip mo ka di pa idimbarsak mo ti baso, kat naibal lang ti gatas mo. Wen, kat inananusam a pinunasan. Imbagampay, nga imbag tasan nga isbo. Kaya't kalaang nga pagkatawaan idi, tanakaungungat kamot ngamin. Iso nga ulit ti agyaman kan ka. Sir, papanawan dak ka din iji balayo, no maimbagan kan? Madlaw ko analiday ka unay, sir. Saan mo ko mapagladingitan tinadoktalam? Sino nga tadag iti tadakkal ko? Apay nga impaampundak. Amangan no marigrigat da, sir. Isu nga impaampunda ka, takayat da anasaya ti masakbayam. Kasta nga ta. Kastamat ti kadwan ang mapaspasamak. Uno saan? Disgrasyada ti ina. Isu nga impanda ijabalay ampunan, tapno di kaasi ti ubeng. Daksang gasat. Tanatay dagiti nangampun kanyak iti aksidente. Imbilang da ka ma at akas pudpudno nga apu ko da, sir. Nasingpet da kan ka. Kasta ka kumamat kadakwada, sir. Nalabit apod no ti imbaga ni Manang Aisa. Nga mga no marigrigat dagiti pudpud no adadakkel ko. May saat mat karo da marigrigat no bilang lang. Imbaglakit kin tanasimpet da lolo kan lola. Ngam siyak naglablabesak. Kan ora dagiti nararamit ko kan Lester. Sana nasayaan. Kat isupay ti pudpud no nga apo ko da. Nakita makadimot lang ti adoption paper. Wan. Idi nakadano nak dito balay. Nakitak nga igam ni Larry ti papeles. Inalak ang nabasanan. Kuna kun kat. Imbaga ano saan anang wala. Saan ba't? Nadlaw ko ang naglidahay ngam awanen maaramidak. Di kan tumat nagan anad.
Saan ko ngayon ruar na dya papeles? No saan naga po iti aramid mo? Naamiris ko ti bidot ko. Idi inruar mo dayjay a papeles. Raman ka, tanagtalinaad ti kinasaya at mukan nilari. Kat ikagumaak atuladen tinasaya at akababalin mo. Klaro. Agyaman nak, tanakapagpanunot kamitlangan. Kunak no iwalin mo kas apo ko ni Larry. Maisayang ka ti maudi, Kemo, Lester. Numayat to ti resulta ti laboratory, mabalin yun ti akawid. Follow-up check-up to langan ti sumaruno. Kasta ka di, doktora. May baga na kon. Adamat laagas nga itat ko kan ka, kabayatan nga da ka ijabalayo. Saan mo ko maaliwayan ti agtumar? Mabalin ko ka di ag subling ag trabaho, doktora. Basta saan ka nga agpuyat. Kan masapol atong palam ti ibaga ti dietitian mo akanam. Matungpal, doktora. Tungpalak amin abilin nyo. Saan ko nga imbaga ka ni Lolom ama discharge ka ita? Sorpresa hamlat ta idan ijabalayo. Wan, doktora. Awagak langan ti driver me. Ta iso timang sukon kada kami. O sige, Lester. Hello, sir. Nakaawag kayo man? Manang, mangisagana ka man dita iti aduan na imas amakan? Umayto ka di alaan ni Trixie, sir? Basta mangisagana ka. Jay, umanay apara ka datayo amin, manang. Ita ka din, sir? Biglaan mo't dayta pa nang ibagayo, sir. Imbag ta nabiitak pa yan nakitsenda. Kasta ka di, manang. Madamdam ha, ada ni Trixie dita. Sige pa, manang. Bye. Alinga rod, sir. Bye! Nagpaluto mo't ni Sir Lester iti ado kanu amakan, madam. Umayto kanu alaan ni Trixie. Oh, kasta ka di. Amangan no adda sa nga ili na amapan ija ospital. Isu ti agpapakan iti sa nga ili na ket ospital dayjay. Ay, amumatan ni Lester. Ado ngamin, dagiti gagayam na. Sa bagay, man nakigayim mat ngamin ni Sir Lester. Gayim nan samot amin nakaupisinaan na. Ala, agluto ka nga rudan. Amangan numasa pa nga umay ni Trixie. Ang aguray ka. Apay ako na nga umanay kanu kada tayo amin. Amangan no agpada ti bilang tayo, iti bilang ti sa nga ili na ija ospital. Kasta nga agpaiso. Padamat nagungur alugan. Asino nga ta? Adda ka din na pa ti driver kat kasangsangpet? Diyak namin nakita itay ti garahe no adda ti lugan ijay wenno awan. Awan mat nang imbaw na ken kuha na. Apay nga ruar na tilugan. Napanan na ngay nga rod. Lola, Lolo. Adda kamin. Adda kayon, apo? Ay arakupan ka man, Lester, apo. Ay, di mo pa'y imbagbaga nga agawid kagayaman. Naimbagan kan, Maro. Ay na, agyaman tayo iti apo. Lolo. Nakaluto ka din ni Manang Aysa. Mangan tayon, tamabisina kon. Adda tayo amin dito kusina. Ngam apay nga awan ni Larry. Ada siguro ijay kwarto na, apok. Siyak man ti mapan mangayab ken kuana. Sorpresa ti kasinsin ko. Anya nga tatimakunan ni Larry no makita na ni Lester. Sigurado amas daaw. Di na namnamaan na naimbagan gaya man ti kasinsin na. Manipod na amuan ni Larry tipod no a kinatao na. Saan una yan arimrimwar? Nangrik na siguro. Namnamaak nga agbaliw tirik na na. No ipakita tayo a kapamilya ti pangibilangan tayo kan kuana. Pasino tagtok-tok-tok? Inakilakatan. Ha? Lester? Si kakading agpaiso? Wen, siyak day to insan. Saan nga lalya?
Ay na, da kami namin idyo kusina. Ngam nadlaw mi nga awan ka. Umay ka, intayo mangan. Naimbagan kan, insan. Agpaiso ka rin, makit-kitak. Agpaiso, insan. Ala, umay ka, tayo mangan. Sige, umaya ko na insan. Kaya't kung alam dahil akong daway, gagyaman ka na kayo, lolo, lola. Oray di dak apo ko. Imbilang daklat ta, pudpud nung apo ko yo. Kasanuan amuam ti palimod ni lolo, insan. Amom ti palimod ko, Lester. Un lolo. Idi ngamin adda ipagpabirok yu kanyak apapeles. Idi ayan dagiti papeles yo. Nakita kon ti adoption paper. Kaya't mo asawan, amomon nga amponak. Di mala nagbaliw, ti tratom kanyak, insan. Un insan. Awan basol mo. Taubing ka pa'y idi. Anya nga iti amom. Kat ubing ka kat ngarod. Agyaman ako unay ka na kayo. Nagsisingpot kayo. Tuladag mati kinasingpot yo. Sir, inak kumapay pa Sharon ni nanang ko. Itulod kan, baba ni tilugan ko. Ha? Ay, kababain mo't sir. Agmaneho kayo adi na oras? Anya ko ma. Umayak mat ije balayo. Oray, umyan tayo jay, nulakit di palubusan ni nanang mo. Awan mo't ti extra arom apagturugam ije balay mi, sir. Kababain. At damat siguro datar, mabalin na pagturugan. Kaya't yu ti maturog iti datar, sir? Apay kid din asaan. Nang, ada kami. Kadwak ni Sir Lester. Naimbagan ka din ti boss mo, anak ko. Gapo iti anak yo, iso anak paagasak nana. Gapo iti anak ko. Anya ti kayat yu asawan, sir. Agayatak iti anak yo, nana. Ha? Palubusan da ko maamangaram iti anak yo. Maikarikad iti anak ko kan ka, kat marigrigat kami laang, sir. Di na ko maawagan iti sir, nana. Syakit di ati mang damag. No maikariak iti anak yo. Ngamin, ada sakit ko. Saan ko ang mainakman dagita abambanag, sir? Adda ka da kayo dayta. Kidawa ka. Adi na ko maawagan iti sir, nana. No adda pan nakabalin na. Kat anak, tiyawag yu kanyak. Apayakas di imbagang kaninanang ko, sir? Dakas ka di. Manipod imay ka dito'y balay. Nagayatakon kan ka. Ha? Apay nga rod anak kaungungot ka idi kanyak, sir? Agsipod, tadyak pa'y nakita dagiti nasaya at atalugading mo. Anya kumangay dagita atalugading ako nam, sir? Si kalakit din aya. Sir ka, sir. Sa anak mo ta maestro. Lester, kunamlatan. Naimbag nga rod, takayat dakpay nga agyan dito eh. Kat, awan mo ten pumpunasak, awaris mo. Naimbagan ka mo ten, sir? Pakaragsakak ti kaadam. No di naksumbatan. Naliday ti lubong ko. Saanan akas itaan naragsak. No addaak itinenam. Saan yung kadi apawilan ni Sir Lester no agduyos ka ni Trixie, madam? Nulakat takayat dati tunggal maysa, awan dakas na aysa. Sa bagay, madam, no saan aga po ka ni Trixie, ang mga no adapay la dito'y aruman niya, wadi pa'y naimbagan ni Sir Lester. Day tamat ti ko na ni Claro. Iso asaan mi apawilan, no agin dayat da adwa. Naragsak ni Sir Lester manipod na imbagan. Kunana asumrek pa yan, ija opisina da ka ni Sir Claraw. Sumbatan nakmatan na Trixie. Anya ka di pa'y ti aramidak. Tapno may panaknak ko ti panagayat ko kan ka. O sige, tapno di mo mat ko na. Sumbatan ka nga roden. Agyaman ako na Trixie. Duata matlangan. Kat sikat ti agbalin a caregiver. Iti bangunan ta a pamilya. Masiguradong ka di asaan atubang da lolo kan lolam?
Uray asino ti agdapdap pa. Awan makaipawil iti ayan ayat ta. Ibagakit di kadakwada ngagkalaysatan iti mabiit. Ha? Kalay sa adagos? Awan mo't lapapanan na no di kasta, Trixie. Isong agkalaysatan. Kablawan kayo, Insan Lester, kan Trixie. Sapay ko man, tamanayon tiragsakyo atwa. Agyaman kami, Larry. Agyaman kami insan. Ay na, bagay mo ti bestman. Iswasi ka ti pinilik a bestman ko. Agyaman na kiti panang film kanyak. Ikare, agbalinak na simpot na kasinsin mo. Wen, insan. Awan tinasaya at amasakbayan ti tao. Numadi ti kapanunutan, kan aramid na. Ikare, agbalinak man na nasaya at akas kada kayo, Insan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo.